Hi guys, what's up? Burns here. This is just a short video. I just would like to tell or inform everyone or share it to everyone my first Angkas experience ever. So, nindot siya. Kanaki ko. Lingaw. And, makaingon ko nga it's convenient, it's safe, and affordable. Yeah. So, enjoy! Bye! Hi, Lumbia! Hi guys, may gabi. I'm on my way to... This is my first time to ride Angkas. Hi! Go, drive safely lang kitaan eh, no? Go, yeah. Turn right lang drive niya. Oh, yeah, na. Cute kayo, no? Kinapagay ko yung face mask ba? Then, napagay ko yung... So, tawag na to, shower cap. Shower cap ba to? Oh, shower cap. Oh, shower cap. And then, napagay ko yung helmet. So, safety. Yeah. So, pasensya na kung dili kayo nga nakahayag ang suga din no. So, naman nga na mobile naman mi and gabi na po, bisod po. So, yeah, this is my first time. So far, maayo po na akong pag angkas saya ha. Char! Mag-ulag siya kay murag layo-layo gini akong location ba. Pero laban lang kita diha, no? Gamay ra kaya itong suga, gini kaya itong visibility ato. Gamay ra kaya itong visibility. Pero sige lang kay hayag natin ko ng taon. Nakita na rin niyo akong screen. Left lang, sir? Yes, turn right na diya, turn right. Left. Yeah, turn right. Yeah. Right, Turn left. right. Oh. Yun. So, happy na kumuli sa umabot sa balay. So, yeah. Yay! Happy na kumabot. May gabi o good night diya tayo sa inyo. Nice man kayo mo sakay og angkas magabi kay huwag nang hangin ba. Dito mainitan. Of course, blizzard po no. Gabi. So, tarakot doon sa subdivision. Yay! Nadam din yung mga ganito. Hi! Maulaw siya. Char! Minyo na ka? Kasep. Ha? Dili pa ka minyo? Agay. Sige na lang. So, I'm here at your state subdivision. Turn right. Sunod lang tayo. Ano? Yes. Diri lang sunod. Turn left tayo. May gabi! Turn left. So, diri. Just go straight. Yeah, this is nanapo na subdivision. Ini lang diha, no? Ako din siya kiuli sa balay. Charot. Straight lang, sir? Straight lang. So if you wanna try Angkas guys, you can try and it's a must. Kay para pod natin butang para sa tong experience wa. Char. Then turn right lang din diha na yun. Dili kana diha na straight. Yeah, we're here. So, nana ko sa balay na area. So, magbabay na ko Amping mo diya guys. I hope to see you around. Straight lang. Bye!